Мисал үчүн шефке дей турган болсок, я это предложила шефу болот. Шефу. Демек, урматтуу бир туугандар, урматтуу достор, бардыгы жеңил. Шеф болсо, шефу десек шефке. Мисал үчүн Аладдин дей турган болсок, Аладдину дей турган болсок, Аладдинге болот. Эркин дей турган болсок, Эркину, Эркинге. Азамат, Азамату, Азаматка. Манас дей турган болсок, Манасу, Манаска. Азирет, Азирет, Азирету, Азиретке. У койсок эле, демек этегине га деген мүчөнү бере берет. Азирету, Азиретке болот. Анда Азирету. Андан кийин он вернул ручку другу. Он вернул ручку другу. Ал ручканы досуна кайтарды. Другу именно досуна. Андан кийин президентке дей турган болсок, президентке рахмат. Президентке рахмат дей турган болсок, демек орус тилинде дароо ойлонобуз. Президентке дей турган болсок, демек мужской род у деген окончание кошобуз деп ойлонобуз. Мисал үчүн президенту, ошондо президентке болот. Спасибо президенту. Президентке рахмат. Андан кийин спасибо директору. Спасибо директору. Директорга рахмат. Спасибо директору. Директорго рахмат. Андан кийин ректор дей турган болсок, ректорго, мисал үчүн ректорга дей турган болсок, ректорга, анда демек у менен ойлонобуз. Ректору. Спасибо ректору. Ректорга рахмат. Мерге рахмат десек, демек мер мужской род, этегин у кылабыз. Меру. Спасибо меру. Мерге рахмат. Андан кийин эркинге рахмат дей турган болсок, эркину. Демек мужской род, этегине у коебуз. Спасибо эркину. Же кошунама рахмат дей турган болсок, спасибо соседу. Демек у коебуз мужской роддордун этегине га деген маанини бериш үчүн, га деген мүчөнү бериш үчүн этегине у коебуз. Спасибо эркину.